Чыныгы жашоодон алынган тасма. Каармандардын аттары өзгөргөн. Алло. Булан кандайсың? Досум. Жүрөгүм тынч эмес. Азыр баягы жакка келчи. Күтөм. Apa, hilang siapa? Koluna şaltıydı desin. Bak bundan kaçan kutlar. Korkma apa. Ben çoğuyum. Ben ağa korkusun. Sen maha görgüsüsün. Sen maha... Oldu deme vurma de. Sen maha da Koluma şaltıydı vurma de. Gözünü görünme. Gözünü görünme. Seni öldüreyim. Sen maha görgüsüsün be. Dost, Hilaba. Hilaba bağıracaksı olur. Kaçan. Hilaba. İçindeki gezimden beri düşündüm yaşap gelem. Çoğuysam kolundan, butundan sındırıp salmakmın. Koy, sen atan da, kan sen vurdun uşunda yatanı. Vay kuşapam. Hilaba. Hey jigitler. Hey kirgile uyga. Tabak içkile. Hazır. Hey bolgılan muzdap kalat. Hazır ata gelem. Bas dostum baralış. Nege men atam sen atаңда емес? Ne oldu? Neyin orada? Saat değişecek ki. Kapı oldu. Çıktı. Рахмат. Ештеке емес.
жашап калбасайда. Нече? Муту канап кетпеди дедим. Сен мени жакшы көрөсүң аны. Жок ай. Мутучканы бербедиңби сен? Койчу, бас. Да, сага кал жагабы. Не? Алда сага жагабы. Анда кийин сен үйлөн ага. Жок, дос. А мен же сен жакшы көрөт окшойт. Чын элеби? Мени жакшы көрөм. Дос, бас кеттик. Дос, сага муну алып келдим. Дос, жөн коюп белең. Эчтеке эмес, ала бер. Ой, азаматсың балам. Мына ушинтип иштин көзүн билип, жакшы окуп, жакшы жүрсөң, кийин жакшы кызматка орношуп, тиге Кубанбай экең окшоп министр болуп, апаңа көздү жакшылап багасың, балам? Ооба, Кудай буйрса. Жаштын тилегин берет дейт. Келечегиң кең болуп, аман болуп, жакшы азамат болуп өсүп акыл, балам, эл багарга. Эй, алтыным. Калсчы да. Уялып каласың да. Уялба. Ай, азамат. Мен дұрайын. Сен келесі балам алып, балам алып жырғатпайсың. Теті жет менің өкір, мені бақпайлы қойғылы деймін. Сен адам болғайсың. Сәле баладан бағарынан оғы. Қолыңнан еш нәрсе келбейді. Дейсің, жоғал дейдің өкімір. Жоғалғыла деймін. Жоғалғыла. Менің дұрайындар. Жоғалғыла көзіме көрінбе. Бұлан, ұпсаң, біз спортсмен қатар ал жақтан көп жұмыстарды қыламыз. Жүр барал. Жоқ дос. Меніңше мындай қылғанымыз тақыр тура емес. Ақ жол басып адал эле иш кылып жан сактайлычы. Сен ушундай қорқоқ білең. Бул коркоктукка кирбейт. Акыл токтотуп иш кылганга кирет. Ошол акылың сага акча, байлык болуп берсин, түшүндүңбү? А мен барам. Мен тажадым мындай жашоодон. Эми өз өмүрүм өзүм кожоюн болом. Давай. Нуке, токто. Бул жол жакшылыкка алып барбайт сени. Аркасы жаман болот. Ойлонсоң, Нуке. Нуке! Поехали.
Nuke! Ya qanday? Ya buni to'xtatib turmaymi? Ya qayda? O'zing to'xtaysan. Yaxshi. Ya buni to'xtatdi voy. Ya. Tush. Ya qancha yil bo'ldi? Assalomu alaykum. Qandaysan? Yaxshi. Oh, xiyol. Qandaysiz? Men juayim. Juay? Qandoqim bo'lasiz? Iya. Yo'q, Jonatan bir mujida turibdi. O'xshashlar bo'ldi. Ongo inonga. Olsun inonga baksız bildim dayı. Olsan imенно. Qizim da. Ating kim? Soğuz bana duruyor. Seylde turasыңар ба? Vay. Hayır mı baba, hayır mı? Videonu aytып берем. De bala kesти istеп буйрса чер жазып алып. Жақсы саған. Мен түшүм а биздикине келгиле. Чер жазып отурам. Ne? Барайлык та? Барабыз да, анан кантип барбайсыз сеникине. Албетте келгиле апи. Жүргүлө кет. Бияктан чыгайбыз дагы. Бир жерге шашпай. Анан үйдө шашпай берем. Каягына киребиз? Бияка ал. Жүргүлө. Қандай келе алдың? Жақсы. Кел келгиле. Тамақ шашып қалды. Бачмеле. Жақсыңар ма? Жақсы, жақсы өзіңіз. Баяғысыңар жеп қалды. Жақсы. Қайсы мектепке барады? 68-ші мектепке барады. Жақсы. Емне жаңалық? Сөйлегіле. Жаңылык деле жок. Иш. Досым, көрүшпөгөнүбүзгө көп болуп кетип турган. Кыял экөөбүз үйлөнгөндөн бери көрүшүлөкпүз, Сүлөным, кайдасың? Не иш кылып атасың? Олуттуу иштер менен. Сен ошонуңду токтотпойсуң бе? Мен сага жардам берейин. Мен сенден эч нерсе айбам. Дагы баштадыңбы? Сен эмне өзүң жылап кеттиңби? Нүке, мен сенден кем турбайм. Мен кыялдын кызыңдын келечегин ойлоп жатам. Сенби? Сен эмнеге аларды ойлонушуң керек? Алло. Да, братан. Макул. Ага. Макул сөз. Макул. Ага. Макул, братан. Молда крачы красота. Сон деген Иранга барганда алганбыз. Муну таштары прям натуральный. Жақсы екен бұл да сон екен. Мол карачы. Сон. Мол ортосу, мол жери бриллиант да, муну түшү. Ушундай. Сен экөөбүз тиги бала кезден бери кан доспуз. Мага ошолор менен жүргөнүң такыр жакпайт. Сен өзгөрүлдүң. Мурда башкача болчу. Болдучу. Айтса эле жаман аласың. Эмне? Мага морал окуудай сен кимсиң? Жемне сен айткан сөзүң мага эмне? Акча болуп келеби? Ал бул жашоодо азыр ар ким өз жолу менен. Атамдын кары жеткен мага. Ошондон айынан апамдан айрылдым. Сендей бөпөлөгөн ата энени да көргөн жокмун. Ачууга алдырба. Капа болбочу. Болсо болду. Ар кайсын айтып мага тыңсынба. Бул жашоодо баары акча, бийлик, анан курал чечет. Токтоп болду. Токтотпосоң эмне кыласың?
Не кыласың? Мамлекеттик ишканада иштеп, накталай айлык менен эки таш там салдым деген турасың го? Билем силердей чиновниктерди. Жеткен ууру силерсиңер, коррупцияга бел чегерден баткансыңар. А мен силерге ушул жагынан жардам берип жүрөм. Жардам? Сен келесі олып қалғансың ба? Қайдан айтып отырсың? Мен өз милдетімді таң атқарам. Сен неге олып толабаймын? Булан! Тұр! Не деп отырсың? Күрөшүп атабыз жаш кезде өстіп. Жаш кезде спортсмен болчубуз. Азыр кірем, барып кіре бер. Ата, үйгө кетеличи, уктум келди. Азыр. Балам, кир, азыр барам. Жүргү. Алло. Булан кандайсың? Досым. Жүрөгүм тынч эмес. Сени менен сүйлөшкүм келди. Билесиң, мен азыр баягы жакка келчи. Күтөм. Урматтуу замандаштар, ар бир адам жашоосун өзү тандайт. Ошон үчүн сиздерге накыл сөз. Айыбы ашкерленген адам моюн сунбай өжөрлөнүп койсо, күтүлбөгөн жерден кыйрайт. Жаман адамдын күнөөсү өзүнө тор болот. Ал эми адил адам кубанып, шаттанып жүрөт. Дос ар дайым сүйөт.
башыңа иш түшкөндө ал бир тууганыңдай болуп калат. Түз жолдон чыккандар катуу жазаланат. Айыбын ачкан адамды жек көргөн адам өлөт.